Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Kuro vê rojdayê çi anî serê min îro. Wey. Ah, pişta min. Benim bavar çedeke iyice. Dikarim ha pêncî car min nivîsî. Pênc, çar, heşt, Alo, Belê. bawer. Oo. Azadcan merhaba tu çavayî? Çavî, tu başî? Başım gelek spas tu çavayî? Spas bawer. Bavê te, birayên te çawan e? Hemû jî rindin birê min hemû jî rindin. Pirtûk hatin. Gelek spas. Ê baş e, ez gelek kêfxweş bûm. Apê min pirtûkanên gund. Mala te ava. Spas, mala te jî ava. Birayê min jî silavan li te dike. Tu jî gelek silavê min ji wî re bişîne. Serçavan. Tu çi Cevabı- dikî? Dengê te ne baş e? Qey tu nexweşî. Kuro çi nexweş e û çi hal. Çima? Çima, pirsek baş bû, çima. Kuro min dixwast ez biçim matçê temaşe bikim. Maçê temaşa bikî? Erê. Dengê te baş nayê. Min dixwast kuro ne temaşe, heş serê me de nemaye. Min dixwast hederim matçê bilîzim, maç. Wa tu jî maç dilîzî na. Erê, te ez fêr kirime alî. Îcar min migwazê çi bikim? Bu ez bikarim herim matçê bilîzim. Migwazê ji rojdara bijim ez nexweşim. Te bu çi yana? Min xwe nexweş kir. Ay pişta min, ay zikê min, ay serê min nizanim çi wida rojda jî bawer kir. Min çi dizanî ku bi rojda li pişt derî min temaşe dike? Hat, dît, mesele çi ye? Mesele çi ye? Dît ku futbolê hemî li min in, cilê futbolê li min in, ez herim futbolê bilîzim. Dît. problem Aciz çi ye? kir. Xeyîdî. Xeyîdî. Erê. Çima? Kuro dibêje ez hêdî hew bi te re dipeyivim. Çima, dibêje çima. Dura çi bû? Kuro dura çi bû? Dura gwazê te ceza bikim. Çi zanim? Wey mala min ê. Destê min pişta min bawer. We çi kir? Kuro dibêje divê tu sed caran, tu goyê xwe didî min baş. Sed caran divê tu binivîsînî ez yani azad ez sozê didim yani ez sozê didim rojda ez sozê didim ku ez ê derewan nekim. Deyce tu dibînî? Sozê bide. Ma çi ye? Ne zehmet e? Ne zehmete? Lê? Devere kevere binivîsîne binêre zehmete yan na? Wa. Kuro ev çike ya? Wek zarokên dibistanê lazim e tu binivîsînî. Vallahi xerabtir zarokê dibistanê. Vay mala min ê. Bawer tu halê min îne. Kuro ez derê derketim. We dest bi şer kir. Erê vallahi me dest bi şer kir. Eyvah. Yani tu ne çû maçê? Kuro ez çûm maçê, ez çûm. Lê me destpêkê pirtûk birin termînala Dêrsimê ez çûm maçê heta ez giha maçê nîvê maçê derbas bû. Wa. Erê. Te çend gol avêtin? Çend gol? Ha. Dîsa min du gol avêtin du. Wa. Erê. Na valla ne bawarım ha. Disa jî halê te xirab e. Erê wala dîsa halê tu zanî netîce çend bû? Çend bû? Çar bi sıfır bû. Wa. Hûn çar bû? Azad, wextê azad çû ket nav lîstikê, du deqede du gol anîn. Tu zanî? Çi çar bû? Kuro ew çar bûn ew. Wê. Yerî. Çawa xelas bû? Di do çar. Yani Yan ew dakir. çar em di do. Wê an dakir. Erê me wan dake.
كرة ورا مجي خلاص بك. ليه دمك جامتا متقادر من نتزانيا يا والله راست باور. ماجي كاتي دومرة نايم كاري من وربرة اي باشا من البندات انا. عاد الروج باش بمني خاشي سلافي من جرا بيجا روش باش ام دوشمه هفدو دبينن. هري اي سباس. خاطي زاني نهاجی امی هن لیکرین دن به دما بهوری ببینن جبو که ام هم دما بهوری یعنی پاسه باش فهم بکن هم جی لیکرین خواه دیسا دوباره بکن لیکره خوارن تی بیراوه مگو تو بو از دخم ده دما نهاده یعنی پرزنتی ده از دخم تو دخوی او دخوه ده دما بیده مگو تو بو از بخم توی بخوی او بخوه باور بلا بالات سر درسه به قشمریان نکه لید دما بهوری ده ام چاواد بیجن مادم کوکاوی خوارنه مروف انرژی دا بیجه و مروف قرطافین کسان داتینه پشتاوی هنگی دبه چی؟ من خوار. راست تخار تو چی ما نابیجی از خوارم؟ نزانم ماموستا. دو کرمانجی ده قایده یک هیا یعنی زاگون یک هیا گرامر کردی ربازك هي يعني. اره امجیر را دبیجین ارگاتیف یعنی لحف کرنا ده دما بهوری ده گاوا که لیکره گرگوهیز به یعنی ترانزیتیف به یعنی مروف دکاره بوی لیکره هر وها برسره که جی بده ناف یعنی اوبژه که جی بده ناف مروف جوی لیکره را دبیجه ترانزیتیف مثلا ام ببیجن چوین نه ترانزیتیفه یعنی نه گرگوهیزه لگاوا که از ببیجم خوارن چه خوارن؟ سیف خوارن، شیف خوارن، پرتقال خوارن، نان خوارن مروف کاره تشتان لیزیده بکن جبروی ام دبیجن او لیکره که گرگوهیزه یعنی مروف پرسا چه جیدکه و هگر برسف مروف کاره جیرا ببینه برسفه او دبه لیکره که گرگوهیز یعنی لیکره که ترانزیتیف لیکرین ترانزیتیف یین مینا خوارنه ده دما بهوری ده به گروبا جیناوان یا دویم را تکشاندن یعنی نه از خوارم لیبل گرک مرو ببیجه من خوار من خوار. من رات التخارية و فهم کر؟ هري گاوا که از سیوکه بخم از سیوکه دخم از سیوکه بخم لدما بهوری ده از دبیجم من سیوک خوار سيفك خار خوار. من سیوک خوار خوار. لگاوا دو سیو بن من دو سيف خارن پرن هنگه دویلی کرجی پر به من دو سیف خوارن تا دو سیف خوارن وی دو سیف خوارن یانجی اگر روجدا خوار به وی دو سیف خوارن ما دو سیف خوارن و دو سیف خوارن وان دو سیف خوارن ها لگاوا سیف یک به من سیوک خوار تا سیوک خوار و آنجی وی سیوک خوار بقلمك خار ما سیوک خوار ما سیوک خوار جبر کو سیوک تنیه و سیوک خوار وان سیوک خوار و فهم کر؟
بله من سوک خار te sevek xar ew sevek xar Na. لی من دو Wî سیف sevek خوارن xwar. wî sevek xar Ew sevek xwar nabe. ha Hengê te bêje ez sevek xwarim. Ma dibe? nabe Nabe. min sevek xar tu sevek xar Na. ده بنره. سیوک خوارن Du grubên cînavan hene. ha Ez, tu, Tu, ew, em, hûn, ew. Ew. tamam Gruba duyem jî ev e. Min, te, Te, wî, wî, an jî wê, me me, we, We. wan. وان Di dema bihûrî de ji bo lêkerên gerguhêz yanî tranzîtîv Erê. gruba duyem tê bikaranîn. Ji bîr nekin. Ji ber wê ka bibêje vexwarin di dema Min- bihûrî de bibêje. av min av ve xar Belê, te av ve xar belê. ew Na. av وی wê av ve xar eger jine wê ev آه. ve xar merbe vî Wî. av ve xar me av ve xar we av ve xar وان wan av ve ve xarin Na. ve xar Eger gelek av hebe em bêjin 5 bidon av hebin mirov dibêje wan hemû bidon vexwarin. bidonên avê vexwar. min te Lê av Ve ne wî. tiştekî wiha ye ku mirov karê bibêje 1, 2, Du, 3, sê. 4. Ne wa? nayê ji martinêrê Av nayê hejmartin. Ji ber wê em wê yek hejmar qebûl dikin. Mirov Tamam. dibêje wan av ve vexwar. xar Hin kes hene dibêjin wan av vexwarin, wan nan xwarin. Lêbelê ew devokî ye. Divê bi awayê gramatîkal em dibêjin wan av vexwar. Wan nanek xwar. Wan sêvek xwar. Lê gava sêv pir bin, wan du sêv xwarin. belî We fam kir? erê Wanê Kurdî hebûname ye. Manimeye.